Nikada nisam vidio da je žena obogatila siromašnog muškarca, ali sam vidio mnogo muškaraca koji su siromašne žene učinili bogatima. Mislite li da imamo problem u društvu? Definitivno želimo, imamo ih mnogo, ali zašto? Kao, žena nikada neće ostati sa siromašnim muškarcem, ali siromašan muškarac nema problema. Kao, osigurati i izgraditi siromašnu ženu, jer stvar je u tome da danas većina siromašnih žena uopće ne misli da su siromašne, samo misle da izlaze s pogrešnim muškarcem. Ali onda će pogledati tipa koji kao da radi 60 sati tjedno na poslu koji zapravo nije toliko plaćen, ali daje sve od sebe, a ona će ga pogledati i reći da je to energija jadnog dječaka. Ne, to je to, energija muža, zapravo je to materijal za muža. Zapravo osjećam da kao žene imamo tako jaku želju da se o nama brine da zaboravljamo da su ti muškarci ljudska bića koje ponekad treba i malo milosti i razumijevanja.